ngizoyisa abashaya sekuseni soyibhatshela umfundisi Madondo wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisi. Ngcwele senkosi enkulu uNyesu, amen. Iguqa Nkosi phambi kwakho, iguqa Nkosi ngaphambi kwamakhosi ezizwe, nebandla Nkosi lakho lonke lingcwele. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi la ngiguqa khona baba, yimi Nkosi phezu kwesiziba, Nkosi esivutha umlilo ngaphansi. Umuntu Nkosi ozele inkosikazi nendoda akafanele Nkosi ukuguqa lapha. Ngiyacela ke Nkosi uba Nkosi ube seduze bami, ungembathe Nkosi okukhulu Nkosi engikucela Nkosi yamakhosi, ukuba Nkosi izwi lakho lingasuki Nkosi kimi, amen. Ngisaguqa lapha Nkosi ngiyanxusa ukuba Nkosi ungimemezele Nkosi indoda engizalayo yayidume kakhulu Nkosi ngokuthi umgitazi hamba ngezingqoshe kuphakameni. Ungimemele Nkosi nensizwa ewumakhasi, ngoba lezi insizwa zaze zahamba Nkosi ikhala zithi siyawufika esithini kuShembe uma uShembe engafikanga lapha kaSwayimani. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi uba ungibheke Shembe ungithande, wenze Nkosi uba lezi insizwa Nkosi lazi ikhona Nkosi namhlanje uyinike Nkosi ihlanga ezimhlophe. Namhlanje Nkosi zigiye ngoba namhlanje uNkulunkulu usengene abantwana beNkosi. Hey maNazaretha, ngifisa uba ngqongqoza ngengoma. Kodwa ngazi ukuthi uNkulunkulu uzosiza kanjani maNazaretha, ake sibabaze lelo uthando uNkulunkulu olingakasenzele lona. uNkulunkulu usenzele uthando engazi ukuthi ngingathini. Ngiyanxusa uNkulunkulu omhlo unyazi lezwi la ngifunele ngisho amakhosi Nkosi alelizwe. Akagcumisa lelizwe Nkosi izwe likaManyosi. uManyosi Nkosi wathi mayikhothama washiya indodana yakhe uSalimane kayibhuku. Wayese emva kwalokho wasala inkosi uyintondolo, inkosi yalelizwe. Emveni kwalokho Nkosi kwase kuba khona le nkosi ngiyayintshontsha lamagama ukufa kwezwe. Wayeseshiya indodana yakhe esanda kukhothama Nkosi yezwe, njengoba sekukhona inkosi yesizwe khona ngiyantshontsha undumiso cumisa. Ngiyawacela Nkosi yamakhosi ezwe lakithi ukuthi uShembe ngokungena kwakhe awanyakazise ngishame ethuneni laphelele khona Nkosi yamakhosi, ngoba namhlanje kwenzeka into enkulu ukuba uShembe angene Nkosi kulelizwe. Ngiyacela Nkosi uba ngqongqoze ngale ngoma ukuthi uNkulunkulu awafune lamadoda. Namhlanje na
Nkosi yamakhosi ngifisa ngiyaxolisa Nkosi banginqamule Nkosi lengoma Nkosi inyembezi baba mangibuka Nkosi lobubuhle obukhulu kangaka engibubuka abantwana benkosi Mshwathi awumncinyane bo mama nikhona niyambona uNkulunkulu sephakathi kwenu bantwana benkosi bakhona umama la endlini bantwana benkosi angazi into enje emhlabeni ukuthi ibonga kanjani Nkosi singelutho singabantu Nkosi basemhlabeni Nkosi abanezono kodwa Nkosi wasulikhumbula Nkosi lelizwe Nkosi likaManyusi bangcwele ngangazi kaSwayimani konke kube khona into enhle izwe leligazi abantu lapha bebebulawa beshiye emgaqweni abantu bengangcwatshe bephoswe imobeni kukhona impi enkulu yakasuka lana kwalwa impi yamabhele kulwa namakhathini bayazi abantu baleliswe yavalwa imizi kwazila wonke amakhosi abantu kodwa uNkulunkulu wenza imfihlo ukuthi babe baleka bonke abantu bazophoseka bezoqasha lapha kwakuthi makukhangwe bese kumboza inkungu bantwana benkosi nikhona ni bantwana benkosi imboza lenkungu bantwana benkosi ila khona iyayimemeza khona insizwa umfoko amakhasi ithi vula kana amehlo ngoba noBharabha wengaboni nikhona ni bangcwele lo mzosehlo abantu bantwana benkosi wakheka phezukweimpi kana uNkulunkulu uzokwenza ukuthi kube khona insizwa yalapha emabheleni uzolifile mbhele engabathola abantwana wahlupheka ngathi uShembu uzongena kwenu uzokutholakala endawo kwathiwa akayena zathecela abantwana wesefike eseyinika isibusiso wabuye wesezalinga ikhona insizwa la bantwana benkosi esibusi kaShembe ukuze kutholakale le ndawo ukhona umandla wonke akasukumeni imbone abantwana benkosi ngikhuluma ngomsebenzi kaShembe bangcwele ukuze kube khona le ndawo akekho la endlini baye bathi abantu masishumayela bethi abantu sikhuluma okungafanele nikhona nibangcwele yayisitholakala le ndawo abantu benkosi kana uNkulunkulu lapha kade efihla khona abantu mayisimpilo bezocasha lapha abantu benkosi kwakuhlabelela imfoka amakhasi athi saphaphama isiula usa othini Hlatshela abantu benkosi umkhulu wami umfoka amakhasi nikhona abantu benkosi bantwana benkosi nginovalo ngiyahalalisa baba uthando Nkosi ongiphelona engithe abantu benkosi mangibizwe eGoli uNkulunkulu ekhipha itrailer sezulwini wathi namhlanje usipha nasi isibusiso salapha abantwana benkosi yaqhuma lento njengesibhamu abantu benkosi yabonga abantwana benkosi ngoba azange silala ngithe mangikhiphiza abantwana benkosi kwagijima wonke umhlaba kwagijima kulezi abantwana benkosi ngeinsuku ezisihlanu kuphela kodwa abantwana benkosi khona insizwa la ekuthiwa uMafohla bayayazi abalakithi ngiyamcelela isibusiso lo wamshumayeli nabashumayeli bakithi bonke bakhokheli bavangeli kusetshenzwa abantwana benkosi kwathi sekumnyama sengisangene ngathi hayibo na inhlamvu esibhamu iqhuma phezulu sokwenze njani yayisibabiza abagcotshwa lensizwa yathi hayi mfundisi akhipha amanzi yathi phuza ehlisa manje kuze uNkulunkulu bantwana benkosi Shumayeli Zuma ngicela ungifunele lencwadi uyayazi bese ifunda mase sila abasekhonto bokuqala 16-14 incwadi besifunda masisebenza abantwana benkosi nanku umsebenzi kaNkulunkulu enubona abantwana benkosi bekuphuma ikhehla kuphuma isalukwazi bengeke ngishaya uvalo ngoba umkhokhela lapha ekhaya abantwana benkosi afika zabalaza ngegeje hamba ngewheelchair eNazaretha uVumafohla
yafohla sifohle abantwana benkosi nikhona emangcwele benkosi kusetshenzwa abantwana benkosi kwehlwa kwenyuka silungiselela uNkulunkulu wethu abantwana benkosi angazi abantwana benkosi uthi into enhle kangaka siyibonga kanjani Nkosi yamakhosi noma size sinezono baba wafika uNkulunkulu asithanda Nkosi noma bekukhona amaphutha Nkosi bese amakhosi usithethelele baba kodwa ngiyazi Nkosi ukuthi mhla ubuya ulibonile uthando lwethu abantwana benkosi ubaba nje ubonile uJehova ukuthi hayi no July nje angawufaka nazi intaba ezonyaza ibonga inkosi noma ngihamba ushone ngale iKenani uthi neKenani elincane lingangesandla mawusufike la kaSayimana ibonga inkosi konke lokho bantwana benkosi okulapha inkosi ivula izandla ithi konke okonyaza ibonga inkosi awu Nkosi yamakhosi sithande awuyifundele incwadi mafohla usayifuna siyayifuna konke enikwenzayo akwenziwe ngothando Nkosi kubusise baba ke ivesi inkosi yamakhosi inyazi lezulu ebusuku nasemini bese masisebenza Nkosi isalukwazi ngeke ngabona umuntu batwa benkosi laphana lo muntu esebenzeleke egumba kwenziwa njengoba kusetshenzwa abantu benkosi manje ngiyambuka lo muntu thawu wathi kusetshenzwa nabambelele eqolo uthi lo muntu hawu sengichama ngepayipi Nkosi yamakhosi bakhumbule laba bantu kuleli zwe lakithi Shembe ngoba ngibona inkosi ukhanyisa ngethoshe elikhulu Manaza letha lelizwe lakithi linomlando omkhulu kwagcina inkosi inyanga yezulu la iminyakeni emidala 40 years namhlanje uNkulunkulu wesesithanda unyazi lwezulu kwako kwakhonza ngiyakhumbula kusekhona inkosi uThingo umhlangano weza wagcina babe ngasafikanga amadokoda ayesekhandwe lapha ngasesikoleni eSwayimani la sekhona khona ithempele kuthiwa isecela Musa kanti kuzodliwa nomuzi wakithi lapha eGenyezini matwabe inkosi kwase kuvuka iGenyezini elisha lapha eHlomana ibonge inkosi bantwana benkosi lapho uShembe uyitshalile eManazaretha ke abanye abantu mabe besuke bezwa kukhulunywa ngendaba yasebongani bantwana benkosi khona indaba engifuna ukuyixoxa incane bantwana benkosi ubaba mkhulu udabule lonke lelizwe wazoshona phansi lapha bantwana benkosi emalangeni uma efika lapha emalangeni baba mkhulu uhamba nezingane ushaya ugubhu usethi bantwana benkosi ngihamba nabantwana baNkulunkulu ngifuna ukubhabhadisa sebetibona sihambe siyokukhulekela ngundunankulu akukhulekele enkosini mabe fika bafica indoda eukhokho wami ufalazi ugeza ngegazi shoba lenkomo zakahadu bayamfika ukuthi lo nubani kuthi umuntu kaNkulunkulu usethi lo muntu wakithi akambulelwa amehlo uthi niyabona lo muntu lokho asimthi uyabona mawushona la ngaphansi kwala eHlomana kukhona izibe ezimbili ngishimbuzi nenkomo ayibuyi usethi lo ndunankulu asihambeni semthatha uShembe simise lapha ngeke aze mayethinywa uNkulunkulu sombona ngeke abuye lapha kanti abazi ukuthi bakhuluma ngobani bantwana benkosi wayeseyibiza baba mkhulu wayeseyibiza zakhuphuka zathi mayiqhamuka nasi siziba kaNkonjane nasi siziba ngasenhla lapha kayiphutha ayeseqala amadoda ayesehosha inyawo mayesehosha inyawo useyabuza ukuthi bamkhulu hawo bathi abami nawe nduna usuhosha inyawo kwenze njani bathi bona hayi Shembe yabona mawuqhubeka nje uhamba phambili lapha usizosibona isiziba uthi cha abantu abamasambeni khona nizobona isithenile usethi baba mkhulu hayi bathi abami ngiyazi niyasaba udaphana aluyoyibuya ozani bantu abami base bahambe behlehla abantu benkosi wathi uShembe mayisemile abantu benkosi kwakhala imfene ngenzansi zibabaza ibonke engakazibonakale wayesefika ubaba mkhulu benkosi wayesefika segxumeka ubhoko base behlehla abantu mase behlehla abantu usathi bamkhulu ningasaba abantu abami ngizocelela abantu abahlezi lapho ukuba ngibakhiphe abantu benkosi ngoba ngifuna ukwenza umsebenzi engusukele ezulwini bathi abantu uzokwenza ngale bamkhulu ngoba lana ngisho inkomo kayibuyi uShembe akafani nabantu benkosi nikhona ngibangcweleke mayesegxumeka ubhoko baba mkhulu wayesephenduka abantu benkosi eshaya indringi uShembe wayesema wayesethi ngiyacela nina abaningazi besiziba sengifikile nganibeka lapha phumani bangenza umsebenzi kaNkulunkulu sathula isiziba abantu ngikhuluma ngathi abantu benkosi kwagcwele abantu basekhona ogogo ababili abasepha mana ngabayibona ngamehlo ete ngikhuluma ngabantu benkosi
Sazama isiziba wesabamkhulu ngithi phumani sase sibili isiziba bantwana benkosi sase sibili isiziba bantwana benkosi wesephuma umthakatho wendaba wesephuma sabili isiziba bathi babaleka abantu bemboza amehlo bamkhulu manini wayisiphuma lento yayisihamba ithanda kukhona isihlahla somthombo esilapha yayisifika siyithanda lento yapho yayisihlala bathi abantu Shembe umhunguli unesalamusi uShembe wesebethi bantu abemanini usekhona osele ngifuna naphume wekubona kanjani ngesiyo uNkulunkulu bantwana benkosi wayesekhomba eshaya ikhweli babamkhulu wayesephuma wesibili wayesephuma nayihlala phe ithanda kwaphuma zonke izilwane zamanzi wayesengeni babamkhulu wayesithandaza abantwana benkosi wayesethi ayisetla amadoda yabona Shembe noma ngabe unanhloboni siyakubona uvele ezulwini ngeke thina usenze umphako walezi nyoka sala nebandla lakho ngeke usibone singena lapha ngaphakathi nikhona abantwana benkosi yayisiphakamisa isandla yona induna ekade ithi izobulala uShembe yayisithi hayi Shembe ngikubonile uvele ezulwini ngiyekhetha inkosi yasekuphakameni umuntu oqala wangena emanzini lana kwangena insizwa yakhe uthi ufalaza ugeza ngegazi shoba lenkomo zakahadu wangena emanzini bonke naye wangena wavulile amehlo ezabalaze efuna ubodle sayizwa lezayilwana sizobuya yini wathi mayisengenile ubaba omkhulu esehambe yale sebuya usethi Madondo leli ibandla engilibhabha singizoshiya abantu namhlanje ngiyaqamba ngoba ngithe ngimile lapha ngizokuhlatshelela phezulu emkhathini kuthi wabongani uJehova Nazaretha nezizulwana zawo ithi ke Madondo sengiyakushiya namhlanje noma ngabe ufika ngizokwenza namhlanje ubume phambi kwalabo abantu ube ngumshumayeli uthi Madondo Nkosi mina ngiyaphenduka ngiqhamuka emhlabeni angazi ukuthi ngokukholwa uthi hayi othi makushona ngiphumele ngaphandle komuzwe khona umuntu oyokufica yebo uthisha akufundise konke ngikhuluma ngomshumayeli oqala kulelizwe abantwana benkosi ukhokho wami ayibonge inkosi uShembe abantwana benkosi eyitshengisa lesi sizibe engikhuluma ngaso silanga phansi uma nje la sikhona abantwana benkosi ke ila khona kuhlezi khona ikhanda lesilwane abantwana benkosi la ngaphansi ayibonge inkosi ingakho makushona ilanga lentaba iyashunqa ivela imboza yonke kube emnyama la inkulu kube mhlophe ukuthi ngqiki ngoba kusuke kuphefumula umnikazi ohlezi la ngaphansi abantwana benkosi owahlaliswa ubaba mkhulu nikhona niManazaretha matwala benkosi angazi inkosi yamakhosi siswele ukuthi inkosi usikhumbule kodwa ngiyazi Shembe ukuthi mawusufike lezi inkosi zoligeza kade kukhona insizwa inkosi kade insizwa la ishaya kakhulu kulelizwe ithi akho umuntu ozohamba ohlala esontweni wonke umuntu akaphatha isibhamu esandla kade kukhona insizwa kwathiwa psychology bayayazi abala kaSwayimani kodwa ithi lensizwa sekufika insuku zawo zokuhamba emhlabeni yabaqoqa bonke abantu yabafaka lapha ehholo yayisithi niyabona sengiyilwini iziphi ngiyabona sengimdala ithi kodwa ngiyanitshela akekho oyogeza lesi sizwe oyosigeza uShembe kuphela nonke nophenduke nibe ngamaNazaretha ayibonge inkosi yahamba lensizwa ke ngathi mase ngiyokhonza sekuphendukile bantwana benkosi ubukhosi bakithi ngase ngiyokhonza uNkulunkulu ngabona isimanga bantwana benkosi uthi baba mfundisi ngiyakuthuma njengomfundisi walelizwe ke wayesengiyalena uNkulunkulu ukuthi uzokwenza u1 no2 no3 hambe yogeza lelizwe ngapha umuntu benkosi ngintshela isimanga abangcwele sathi masifika la sikufika namabutho bonke abantu ababekhona abantu benkosi kwaqhamuka ifele emnyama liqhamuka ngapha liza lisonga lezi abantu benkosi lathi masifika kugcwele intombi zesizwe la kwavele kwayihlahla zalala phansi zathi mboko ufakazi kwakhona amakhosi kukhona nenkosi yamaqadi labantu benkosi wabona ukuthi sebefikile abasezulu lageza lelizwe savaleka nya isibhamu la kaSwayimani ayibonge inkosi ngalo uNkulunkulu esimkhonza unyazi lwesilo ayibonge inkosi unyazi wezulu senze inkosi singalingisi ngomlomo inkosi kodwa inkosi usenze ngoba ngifuna amaNazaretha lelizwe lasemshwathi nazi ukuthi akungevu uNkulunkulu ngoba uzela ngoba ethanda lelizwe kodwa into ethanda uNkulunkulu kwenza kahle yini maNazaretha aya nishine ethanda uNkulunkulu
Masenza kahle abantu benkosi uNkulunkulu uyesithanda noma ngabe sinezono uyosithanda uNkulunkulu ngoba manje aluzobe sabasathe siyobika baba umfundisi uMadoda unekhanda elikhulu uZuma nomlenze omncane uShezi unendlebende uzobona uNkulunkulu ukuthi laba abantu abasile emakhanda. uNkulunkulu uthanda ukwenza kahle ayibonge inkosi. Matwana benkosi ngiyababaza Thixo ingcwele uthando lwakho Nkosi yamakhosi. Ngiyabacelela Nkosi abantwana balelizwe Shembe bayikhandlile bayinikela Nkosi bayisika Shembe ingcwele namhlanje kufika inyembezi le kubaba wafika abantu benkosi ubuthonga ngobulali ngoba ngiyayibuza ukuthi Nkosi ngezandla zethu Shembe namhlanje uNkulunkulu ukwazi ukuvula idokotela athola indawo yokulala. Awu Nkosi ifunela Nkosi abazali bethu. Ngiyengicabanga Nkosi induna umsomi yayigijima uJibo ithwele. Yayigijima lensizwa Nkosi ehla inyuka ithi Nkosi ungangithathi ungakafiki kuleliswe. Namhlanje usefikile uShembe eNazaretha. Ikhona nibangcwele. Bantwana benkosi kukhona amazwi ayavame njalo bashiwe indoda engizalayo. Kodwa yayiqala ihlabelele mayisho le ngoma. Ngiyakushiya lokhu kumiyalezo sengihlala phansi bantwana benkosi. Leli verse likhulu ngifuna abantu benkosi sihluphe ngalo. Jabula wena ongaboni umhlaba anengebo yakho ovula amehlo omphefumulo abone ikhaya athi lamazwi jabula wena ongaboni umhlaba nengcebo yawo uthi kodwa uNkulunkulu uvula amehlo omphefumulo ukuze ubone ikhala abangcwele. Kunabantu bantwana benkosi asebembonile uShembe bayithenga ngube emhlophe bashiswa ilanga behamba bentabeni athi umuntu mina ngikholo elidala kodwa kanawo amehlo okubona uNkulunkulu ngoba inhliziyo yakhe inamathele kubantu. Emhlabeni mawusabuka abantu ukuthi ubana ngimfuna into ingcono ngoba mhlawumbe mayiholwa yimi noma yenzo sibanibani awuzufika lapha kuyakhona abantwana benkosi. Nikhona abantwana benkosi. Manazaretha ngiyaxoxa lokho bantwana benkosi ngoba lapha esihlabelelweni vula lapha Shezi khona indawo ebhaliwe lapha ethi ningalaleli nje ningenzi into abantwana benkosi ezosilimaza. Sesimbonile uNkulunkulu sahamba naye ile bantu abenkosi ukuthi lapha esihlabelelweni uShembe usekhuluma ekseni uNkulunkulu akhuluma emini bantu abenkosi esiluleka kodwa akasenzi. Lapha abantu abenkosi njengoba siba ngaka nje ngokomthetho kuyicala ukuthi ungaze uhambe ungazange ubokhela abantu bakini ibani bantu abenkosi. Nikhona nibangcwele. Niyabona bangcwele umuntu unezandla ezimbili awuthi izandla kanje angithi awugula indawo awuthi izandla zakho kanje. Uyabona lesi sandla lesi sakini lesi sandla lesi sandla sakomalume wakho ithi inkosi inyanga yesulu ngangikhona abantu abenkosi ifunda incwadi ithi hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengani. La bantu abenkosi umuntu ithi inkosi uyabona mawusumemezela ukuthi ngesonto uyohlaba inkomo kini ithi ogijima phakathi nezinsuku uyobulala imbuzi komalume wakho ngoba usazi isidala esigijimela impilo yakho ukuze into zakho yilunga. Namhlanje sinosizi kangaka nje. Jabula wena ongaboni umhlaba anengcebo yakho. Maye bantu abenkosi kufuna
uma namhlanje uNkulunkulu abantu benkosi usilethele nali ioffice befana kuze kuse bangcwele nawe usufike lapha abantu benkosi uthi ngizoshayela ubaba wami nomkhulu wami nokhokho wami nezalukwazi zabe ithikithi noma ngabe unamali uphose ngisho amashumi phakathi ubokhele ibani ukuze mawuphuma lapha nabo bahlale endaweni engcwele ibonge inkosi. Ngithe sengila igcekeni ngathatha ngifaka isandla kwaphuma 250 ngase ngiphoseka ngaphakathi ngithi inkosi yamakhosi ngizokokhela ibani abakithi nabakomalume abakomalume kababa abakomalume kama nabasekhweni lami ngase ngibuya ngase nginikelela ubaba nomakhasi nale ndoda ufalaza. Kodwa abantu benkosi ukuthema ngiphela umthandazo kaFonga ngikhuluma ngendaba ayikho into enza kushembe ingakhulumi eManazaretha. Uzobona wembetho usizo zokuhlupheka uxoshwa ngabantu hayi kukhona abantu abakhuluma kuwe cela indlebe yokuzwa uyeka abantu abangeke bakusize ngalutho. Kuthema kuphela umthandazo kaFonga le lapha abantu benkosi ngeza umuntu engithinta la emahlombe. Hawu mangithi ngiyaphenduka ngiyabona ukuthi konaye hayi ngoba ngivukile ngase ngiyibona indoda engizalayo yathi mntanami kade simlapha esangweni singenisa umdede sabuyela esangweni ngoba kade singokhelwe ibani. Kodwa njengoba ususokhela ibani nje sesihlezi edokodweni olala kuyo kube khona ukudla mntanami ngoba sihlezi sibaningi. Ayibonge inkosi nikhona eManazaretha. Ngisho abantu benkosi uthi masi lapha noma umuphi umuntu abantu benkosi uzozabalazela ikwabo. Nikhona nibangcwele ke. Ukuthi nawe ngoba abantu benkosi kukhona ucingo olila intanyeni kumuntu oyindoda ke. Uyabona makufika wena uphilwe indoda abantu benkosi angazi mawufuza ushonaphi. Ngihlale ngikhuluma ngithi abantu benkosi le nkosi esinayo unyazi lwezulu akafani nalutho ngoba wenza into engekho ayenzi bekhona. Akukho mfelokazi la kukho ntandana sibahle nje abantu benkosi. Sibamba nje ivesi ithi ha meni amen ke amen amen mase silapha nje uNkulunkulu maye uma kuvalwa lenkonzo abantu benkosi sonke kufuna abantu benkosi sihambe lapha uyokokhela abakini uhambe uyothi inkosi yamakhosi ikithi nekwetha la kheki ngicela inkosi uliqale phansi ulenze kabusha inkosi umzikaba buvuke usafikile phela uNkulunkulu abantu benkosi sokhuluma kwenzeka unyazi lwezulu abantu benkosi sikhonza unyazi ubani esimkhonzayo ke unyazi lwezulu awu inkosi yamakhosi ngiyababaza Jehova ingcwele ngibabaza inkosi uthande silibonile kodwa ngathi inkosi ungasenza siphenduke inkosi sishintshe siyeke inkosi ukubuka abantu ngoba uma usabuka umuntu uyivimba indlela yakho abantu benkosi nikhona nibangcweleke ungabi nomuntu ongamfuni yabona nje mina nje ngiye ngithi mangixakile wathi mayehamba baba ngimfice sethi uyahamba wathi mntanami khululeka uma unosizo omemeza bayofika omathenjwa omathenjwa bafika kumnyama naba nomfundisi umathenjwa nomfundisi ushozi bangibamemeza bangene manje ngimemeze ngithi osiyana ngeke bangene manje mangasaboni kahle nikhona eManazaretha ngoba mina ngiyathanda ukweluleka noba baba ngisekela ibonge inkosi ngoba sihlangene uthi bantu benkosi mase silapha senze uNkulunkulu ethu unyazi acwazimule ayibonge inkosi. Hey Manazaretha ushemba ngazi ukuthi singathi masikhuluma singathini uthe ubaba efika la angisazi bekade kuyini noma yileli langa leli ubaba esasikade sizokhipha iqalishi lakhe abantu benkosi lakhe abantu bahlezi labalindele ukunikela abantu benkosi ngathi ngizwa ngabona abantu begijima beshwenza bebaleka bayaphe nenza nje bathi abantu sibona ubaba ogibele ihlahleni laphezulu ugqoka ijazi elimhlophe esigqokisa imnyama wagibele asimboni uphele epholele lapha phezulu kwezihlahla abantu benkosi emini kaBhak ushembe iveza ukuthi 27 ugadile umsebenzi wakhe ayibonge inkosi. Yini esithi siyayifuna Manazaretha ngoba lo uNkulunkulu isima ngimbone izolo abantu benkosi kuphuma izingane lapha lezi ezezi zame zithunga iMnazaretha namahiya lakhe zangena emotweni ziza lapha egcekeni bangcwele zithe masizoqhamuka lapha nali ibridge
udriver kwavele kwaphela zonke izinto lezi anyathela kuzo imoto iyagacela yakhe ngoba abantu benkosi yalenga abantu bambone ngamehlo uShembe hey bami kungabe sekhona idumbe eyiphuma kodwa balibona ngamehlo unyazi abantu benkosi la ibamba imoto abantu benkosi basinda laba bantu bakhona bethe ngikhuluma ngabo lapha egcekeni eNazaretha khuluma ngalo uNkulunkulu unyazi wezulu uyabona ke ngabona ngathi uyabona uShembe isilwane sangempela ke kwafika abavangeli baleka nengoma bekhala ukuthi kunesikole lapha yana uma ngena ingane vele zonke ihayize ihambise kweinyoka phansi usabuthisa isilwane abantu benkosi sabamba sahlanganisa wambona sezulu wamemeza nanga umfundisi ushilo ukhuluma ngento eyizolo wathi bafundisi phumani hambe niyele niyokhuza umhlolo abantu ngikhuluma ngonyazi nqobo abantwana benkosi uyabona noNkulunkulu abantu benkosi wamtshela umuntu uthi take it or leave it uthini kodwa abantu benkosi uNkulunkulu wangempela uyabona asibambe nangamazi ayikho into eyobahle emhlabeni ngaphandle kaShembe eNazaretha nikhona nibangcwele ke uShembe uNkulunkulu abantu benkosi uBarabha segibela imbongolo umpriest omkhulu uyayishaya uyaxebula ngoba ngihlala ngihamba nawe awuhambi ngani uBarabha uhamba nembongolo akanawo amehlo ukubona uNkulunkulu yakhala imbongolo ithi imbongolo Nkosi ngicela wenze lesisuula esiphambi ngame singaboni usivula amehlo ukuthi uNkulunkulu lo nikhona eNazaretha ngisho lethe ngoba abantu benkosi inkonzo eyayisho umfundisi uMakhasi la ethi saphaphama isiula asa atuthini ewe yawasa ukhwela ungangi ije elingani ungangi Nkosi yamakhosi nginovalo baba nesikhathi sasezulwini kodwa Nkosi uyababona Nkosi lezi insizwa khona ikhehle lalize lale ehlahleni la umshumayela uZuma ekhombe into engekho ethi izoqhamuka lapha imoto ekaShembe wazi wafica ukufa likhala leli khehle namhlanje iShembe likhumbula kodwa Nkosi yamakhosi ngiyakunxusa Nkosi lo moya kuleli izwe lakithi baba sisebenza kahle lezi lakithi bantu benkosi sibambene siyathandana amadwala benkosi omdala nomncane umfica khophoza mama kusetshenzwa akekho ubuza ubona izali kwazi lokho ngishempeshenini abakhokheli bahambe bagijime wehlale empesheni kufuna imali kaShembe eNazaretha nikhona nibangcwele uyabona kulezi insuku nje suthe zonke izali kwazi zonke beyiphendula ofele emntwini evutha phe khona ukuhlala abakhokheli masheshana levutha phe ethi impahla kaShembe asukuma umafohla athi sengiyafohla manje kufohla abantwana benkosi awukusetshenzwa abantwana benkosi Inkosi emakhosi noma baba kubeka khona amaphutha Shembe akhona sicela Nkosi usithethele kakhulu Nkosi ukhumbule Nkosi amathamba lelizwe Nkosi abantu abafa beyilengisile Nkosi abanye bangcwatshanga badliwa izimo la sikulapha emobeni bageze Shembe ulikhumbule lelizwe Nkosi emakhosi ngoba konke ngosokukhona Nkosi kuyoba kuhle ngawe sicela ke Nkosi konke njengoba Nkosi waligeza lelizwe Shembe namhlanje Nkosi kukhanye kube kuhle Nkosi yamakhosi ngoba kuyisifiso sami Nkosi yamakhosi ukuthi ngingakafi ngiyacela Nkosi ngisho umthandazo wababa Nkosi ngawulaleli makukhona Nkosi obemba umgodi Nkosi umbela mina Nkosi ake ngene naqala ngoba Nkosi isifiso sami baba ngifisa Nkosi ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla saphila Shembe ngifisa uNkulunkulu akalale stairs lapha kaSwayimana abantu benkosi ayibonge Nkosi awusilekeleli matami Nkosi uyabona ngithema sengimemeza ngibonisa kuqhamuka ngishiya insizwa emaqadini kwaqhamuka ngishiya insizwa eThekwini kwanyakaza iTheku lonke zathi naka ama toilet kwathiwa nazi inkomo nakho ukuthi wababona abantu ukuthi bonke bathintekile bayazi ukuthi kuzo uNkulunkulu bantwana benkosi ngibacela kweNkosi sibusiso nyazi lwezulu kodwa Nkosi ikhumbula inhliziyo zethu
sengihlala phansi Nkosi kwake wakhona Nkosi intombi ezazimbili zayizwana Jehova encela zingabangani lezi intombi zayihlabelela ingoma eyodwa noma zemfuleni ifanisana Nkosi kwase ukuthi ngelanga ihamba endleleni zaseyibona isoko elihle insizwa yayinhle yeza lensizwa yayinhle njengomfundisi uNtombela nje kanje leza leli phungu ayisifike isibuka noma ke ngezwana kodwa mase kufika iphungu lithanda umuntu abeyedwa nikhona ni maNazaretha awu Nkosi yayisifika lensizwa yayisikhetha intombi yabenye yayisithi ngiyakuthanda wena yayilandela iphungu insuku eshela lentombi insuku yayisihluleka lentombi uthando hawu kanti lentombi leseceleni kushela nje uzakwabo kanalo liyayithanda lelisoka hayi wasebayivumela laba wesehlona sibani uthando selingehlule manje indaba yethu soyenze njani wathi hayi ngeke ngibona ukuthi asifune indawana nje yikhona la sokwazi khona ukuthi siphuzisane khona amanzi nangempela abasibambe belifuna ikhona wasemtshela lo phela umngani wami hayi selengihlulile uthando angazi ngiyothini kubaphathi baka 25 kodwa sengihlulekile leli soka manje kade ngiwagcina amanzi ngiyamnika ngoba ngiyamthanda lo muntu nempela basebelifuna ikhona abantwana benkosi endaweni kuyenza kube khona imizi ethuthayo mase kusiba khona indle eyodwa esalayo ethini base bevumelana base behamba baya kulela thini umtshele phela umngani wakho esethi umngani wakho uyabona usibani sihamba ohlala phana naleso ngilithanda kanga wathi kulungile wayesegibela wahamba waya egarage wafika wathenga upetrol ngesigubhu wesebuya nawe sethi uyabona laba ngifuna amasebeqala sebehleza phana phela bantwana benkosi makuhlezwe endlini shoni langa bekuthandaza banceda these ikhala insimbi bantwana benkosi zanga zelathi sekufanele kungena inkonzo zonke sekungena abantwana benkosi kukuhle kuthwalala nathi namhlanje na ngalobo busuku wasekuhlalwa lentombazane iphatheke kambi ukuthi umuntu uhambe wawungena nesoko engilithandayo yayisihamba lentombi yayisihamba yakhona iphethe isigubhu sawe yathi mayisifika athi Nkosi impela ngentombi yokuvuma ngentombi nga24 kodwa namhlanje lo muntu uzothatha umuntu engemthanda ngifuna kuphele ngabo bobabili yayisiqala intombazane yayisivuvuzela uPetrol wesedlona hawu kodwa sithando sami uyezwana ukuthi imvula nansi siyana wathi khululeka uma ngabe kwenziwa inkonzo izululina sekhomithi nje ihamba kahle yayisiqhela lentokazi iqhela lendlu eseqala lona wesekhipha umentshisi weseshisa bantu abenkosi waqala kwasha manje yayisithi intombi kodwa sithando sami uyezwa yini ukuthi umlilo shawathe nayi kusuthi abantu abashisayo nje iqubula mhlawumbe likagwaye khululeka sithando konke kuhamba kahle washa abantu abenkosi umlilo wosulivali ithini abantu abenkosi bathi bebona bathinta hayibo sithando sami sekuvalekile iwindi usuhlanganisile umlilo usuthe ngqiki kuzokwenza njani washa basha bamathamba ehlangene kanje wamemeza ugogo enzazo semfuleni wathi hayi bolekelelani mangithi ngiyezwa iphungu lapha ngiyezwa ukuthi kuyapha kunuka usi lenyama yabantu bathi abantu hawu gogo usumdala wena usuyisanganele nje akukho lutho kodwa kulabantu ababekhona batibona cha asambeni siyobheka bantwana benkosi konke sikwenzayo uNkulunkulu uyasibona kodwa yokusiza uNkulunkulu kulento yenza nentando yakho yofela khona muhle umuntu mayefela entandweni yakho abantwana benkosi noma esebuza uyakwazi ukuphendula ukuthi bengenzani kodwa bakhonza abahle enkosini mase kufika ngempela kuyafika abantu bashile sebeze baphelela lana hawu sebephelele lapha akusazi kuzothini kubiza uhulumeni kuphenywa kufune kungatholakali alondoloza amathamba angcwatshwe
kwathi makhamba insukwana abantwana benkosi kwaqala kwabonakala umngane manje mngane maye pha kunina hayi ngisuthi kulalwe kuze kusahlale ngezinqa hawu sibani wonda lo mntu sibani kwenze njani wayesefika ke la ekhaya kunamaqhaba akhokheli uthe mesefika umkhokheli hamba nomphathi kwathiwa lalela la wena yisho ukuthi yini wayenza wayesesukuma lo muntu wathi umzimba suphelile abantu benkosi khona into enkulu kabi uShemba akhuluma ngathi abantu benkosi kulokhu ukukholwa inkonzo enkulu ekufuna wonke umuntu abantu benkosi noma ngabe ofikayo nophendukayo ithi maNazaretha asikho isono esihlukana nomuntu emhlabeni ungazange usivume ithi bantu uma kube kuyenzeka kuye ukuthi phakathi kobusuku umntamba ubambelele esihlahleni ngoba lezi zihlahla zingabantu ziyaphila ufika ukuthi sono ufika ukuthi isihlahla ngisize ngabulala umuntu hamba uyotshela uShemba ngithethelele uma usubeka umnikelo wakho ngoba isona sihlukana nomuntu engasivumanga nikhona niMaNazaretha yayisiyonda lentokazi base bethe bagcotshwa vuma yayisivuma ithi nemkhumbula nomngane wami noSibani Banyana ngaphathwa umona ngoba ngangibona isoka elithanda nami ngilithanda leso ngabona ukuthi okungcono angibashise ngophethelo bafe njengoba nibona bafa nje babulawa yimi babulawa uwe yebo ithi ke lentokazi ngikhuluma lokho umkhokho basengenzela kodwa ukuze umoya usinde ngosuku alenkosi osemakhosi into enkulu emhlabeni nesihluphayo baba enhliziyo ngoba yona inkosi iyakhohlisa kunakho konke kodwa ngiyafisa inkosi yamakhosi ukuba Shembe kuba khona kwakho Jehova ingcwele senze sikhumbule inkosi ukuthi wena uNkulunkulu vele ezulwini kakhulu inkosi siyacela baba Shembe ukuthi noma sisondela sikhuluma nawe baba nobaba bethu Shembe yenze inkosi basizwe ngibuka inkosi amafema yavala emhlabeni wonke kade kumenyezela nje ukuthi ushukela inkampani kashukela ziyavala Transnet bayadayiswa asazi inkosi ukuthi kuzosetshenzwa apha emhlabeni ngoba ngiyayikhumbula inyanga yezulu icela ithi bantu abami musana ukuhlala kakhulu esilungwini ngoba isilungu sizophela kanti ozani zofuna indawo namanje abantu abenkosi ozani nizokhonza lenkosi nengagcumisa indawo ikhona ukuze uzofaka inkukhu ufake nembuzi nenkomo ningabe khona usizo kusasa nikhona noma ngabe ufuna ukumulisa intombi yakho ikwazi ukuthi iyofika igwaze khona umkhonto abantwana benkosi ikhona indawo abantwana benkosi lesizwa ngisinduna kodwa nje abantwana benkosi uShemba uzosifundisa ukuthi asenze kahle bangcwele iyacela inkosi emakhosi ngomntwana baba omncane ngibonga inkosi abantwana bakho Shemba bayikhandlile mabezwa inkosi izwi lakho lisuka Shemba eGoli ukuthi inkosi uza lapha inkosi kwasukuma inkosi ngisho amakhansela nayimeya nali nje ikhansela luvalile umuzi walo likhanda idokodo la ngenzansi baba libeke icaravelle nali nje la ngenzansi baba lasenzela konke sikufisa inkosi ngoba lisaba uShemba unyazi lezwi layibonga inkosi ngiyakhuleka Jehova ingcwele noma inkosi sibancane kodwa ngiyazi ubaba kade ezosihlola ezositesta baba cha ubonile baba uthi baba uvalo sinalo cha sesiyacela nje ezulwini uNkulunkulu maye sekhothoza nje ekhothoza inkosi yamakhosi ababeje uNkulunkulu abeyasiphe nje ithuba nje livulelekile ngoba siyafisa inkosi ke kutholakale nje ithuba ke kudilika amabutho shebe kudilika izintombi ke sihlale noNkulunkulu abantu abenkosi ukuhalalisa uNkulunkulu ephakathi kwethu ayibonge inkosi
Awu siyakubonga Shembo ingcwele ngibheka Nkosi uthi awubhekanga Shembo izono awubhekanga Nkosi nobuze bethu Nkosi uyabona amagama ethu Shembe njengoba bekusetshenzwa Nkosi wonke umuntu belobe igama lakhe uyazi Shembe udingeni Shembe usweleni kodwa ngiyacela madoda lelizwe ayikho indoda ezolala nonkosikazi lezi abantu benkosi bonke abantu abavula izibaya amaNazaretha niyezwa madoda kantheni amen yenzani njani seniphenduke imungulu madoda yenzani njani bantwana benkosi mayinkomo zenu ningayilethi kuShembe ukukhonzela izingane zenu angithi nizobuya senikhathi ingane zenu ziyadakwa esefika uNkulunkulu yini oyenzile ukuthi wena uzokhulekela imndeni yakini bo mama wonke umuntu akangalali abantu bengifuna ngesonto kusasa sizokhonza uNkulunkulu makuphuma inkosi abantu benkosi bengifuna abantu benkosi kudilika imizila sizosho into eyodwa uNkulunkulu sizothi inkosi yamakhosi siyabonga usekhona amen ndinokuthandaza sizobonga abantu ngoba ayikho into esingayibonga ngaphandle konyazi lwezulu ngibonga nabefundisi bakithi eBhodwe ngithe mangibathinta basukuma bonke bazohlala ngiyabonga bobaba ngoba ngibukile ukuthi ma uNkulunkulu ezofika ngigenqeza ngedwa kuzokwenzakalana zayidela lezi zafika zahlala ngiyabonga indaba ezitha kwaphuma na inkosi sahla le nkosi sihlezi nayo lapha abantu benkosi ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyababaza Jehova ingcwele ungasibheki inkosi izona Shembe singabantu abasemhlabeni sinovalo babasesaba kodwa Nkosi ba uNkulunkulu njalo ngibona Nkosi uNkulunkulu ngesikhathi sonke kubantu bonke ngekhathi zonke ngiyacela Nkosi nalangafika ngakhona Shembe muningi baba umlando khona kulelizwe Nkosi omkhulu uke Nkosi wangigelela ngesaga ubaba uke wafika la efika lapha esambulelwe kanti mina ngakhe kulomuzi engakhe ku kanti la kukhona unyawo likababa mkhulu phambi kwendlu engishisa impepho kuyona ho sibona isimanga kwafika nangu uNkulunkulu omhlunyazi wezulu kwase kucaca abantu benkosi ukuthi ngeke umuntu wasemhlabeni ahlale noNkulunkulu wasukuma futhi indaba ezwa ngifunele indawo ngapha eceleni ngakha khihli kumnandi namhla ngicela inkosi nalesa sibaye ngisiphemba ngosisande inkosi ibusise nikuzuleko amen siyabonga Nkosi yamakhosi